Tigin, threshold check. Okay, una siyong natin alila kumar UW, ngat fan maken. Okay, tigin kumar siya kaya lututan Mo, wala. Customer. Paing kom. Kaya metwas Kosrae. Oana pel nukewa kaya wikom in kaksakin kat kemo laskay siye na metiki kaya taga Rala Proy, Rala announcement silu, Saming Pangak, Paing met nukewa las kaya wikom. Pel singe kaya wana pel nukewa. Ngushe met nukewa in taga nake a share life kaslo sa kipel singe. Kaya ligyan na mas ngayon on na flash kipel singe. Nakat atigin som kaya sherry. Na ket tatapanang pe nagawan ta ka kepel singa kat sherry kepel singa kata ushe pe so ko ka luka una ta ka alalol kepel singa na kepel singa da sumnal tigin treskal tigin ushe so ko luka una katin ta share kepel singa kulo malak
Tigin kong gulo malap jawon suko. kaksakin kat. Ngawi kom agnela ne Luciana albat ke belchinge. Ikaw KahsInKol lemit in Roman gulo malap. Tigin kat first na met ko arshpe on suko la. First na met win. Ay kada first na met na met class Kosrae kada som namna sliena banner singen share ke belchinge. Kada som mushe on in sankesh la KahsInKol la so na kada som nel tigun on suko ngan da stakanera tigin treska lenta kana ke proini cash la. We got Kulamalap. Good. Tigin mo na nga kalmya. Kada som room ko nala si proini cash la. Kat first na met. kaksakin kat. Kulomalap la mistilipan. Yang paing kos na kayo mauchak pedari ke kasingan wikatyang. Meti kat first na meta. Analakilin ko ngayon. Damdal Luciana, Albert. Kos na kayo just watching. Paing kos kayo. Nakmanas. Ngaya ko kat ke pray yan sing en ngaswea. Nakos matapangan pray kas kayo. Kato ni pray. Kat sifil pe pasta yetom kat flat lash. Aklin kom ke silen sasya. Anak sasya mulin lash ka din naksasya ye. Ke ka komesi na siya kat matayang nagkaslom ke kasingi. Layla kat nakawan kaksakin kom lakom sak na lang sikat. Kung digi ka din kesilen sasya, kung should be siya chance na siya katin awin na naklasya, infall na ki mas talong bangon kat na ki. Mole, righteous living, mode si was pa yetom. Kula malap na siyong ki, lapan lang silong kung spay mawin, kula siya fan na natin ka misya kashmeta. Kat finan ka, na fun na entirety ki, lang si silong wangin siya kanarela. Ke win na dumake fan na baka naknas na sikat, kain mo dikat ple. Katala kula malap na siyang plan of salvation siya makumrela ingi. Layla na siya katin de sifac katin de Sean mati. Layla na siya katin na leksyon ni loeng na ke. Napay kum kat mo si fan na. Kumrela ka siya ko singi fela singi kum lumikat lamita. Karangin kat na ki. Sharap si somla. Kikat matayang ako lang wifake kikastom kikasing kat papa. Kat fakulo malaplasyon na maulas la fakaya mo tom kayimdan mo ito kumakalim ilang silom na siya katin kasas na yung mayan yung mga fan na kanaksiwasikat le. Panakat fakulo malaplasyon kastom akngengi katakayikat la yen na kayo Duotolio taka anyway. Keinem kumeo bash nashlo. Kat pray ke pesingin we tokle. Kemet nakke walashma matay nashula. Perin yokshala. Perin nakanlala. Pangemunin met plasha kat papa. De ke wiyesh tamash kiyesh mash pe masla. Na ashin lomono. Ka ashin shwasha koye. Kat pray kelos. Pangarek malash matalalfungi. Ekatin kain esmak pe
inge matatayu mat we shem daben kapur in praikelos. Arun na pa sa makum entrusted na sish. Layla ka din loang na kay makum lalal fungi na sish ke. Layla ka din depgun ya talan lasha. Ka din ka no makun. Ina na fakasta makalemye. Ka din kain ako siya silam ingan dolak en. Ka din pasol si may malamu. Maingi kayo na kalemye. Affect ke kayan gaslom. Kat kula malap na siyum, katalal fungila ko may lo sinful was kinuknukin mo yung lom. Asapay katagarin fa ke gaslom. Mayen, gaslom en an fa kagarik na sin matwish na kayo. Inkain maule. Gaslom, kasaw siya inge, kadito, efela siya inge mawangan na gaslom, check kain. E an netok mabatbat. Kat kula malap na siyum, ke gaslom inge, akketeyac kadin sudbe fashnamet. Kinem. Amen. Omalap nga me sila kinon sa ko nga kadin kain sangges na kun brela ko na fangaflo ko na pala na siyang dam lipan. But we are utwabang Dr. Nauliban. The mic 2 man left kya? Mic check. Kulo malap tigin ke pro in kesla we on sang panla in kesla pe la ke pelchinge. Na wana nga kalimye pianya kulo kaksakin God we mat na ke wa ke pelchinge in kaksakan al ke wala na mashipe utaka na shikom ka din taka akollah belong gas molal. Wana got long kushin pro she gas molan God
pakadenina impel na kayo ke mo isi ka tashken na may luto da ito kaya akalim niya pe o yema da ke kunokon ke mantean taka wipena me sham chokshnalia taka na ke kunokon siya yang ne akalim nila source of living pa Jesus Christ pa cash il na naas na med elektralaman med el som na vin shakshine 2,000 years ago, Shakpena effectively so, Shungat ke August longol si 1852, Ashdiorosh, fashion Yeshua kitngal dolu, na mishenya mit Kosrae. Agataga wigo was kesben aqua kulan lan got mataga in bakas makanyagat ke folokalan lame. Kadelia Kunokon na get tuste tasta na ke popolyak mataga kalimye pelshafla. Ki na ke o yeshi makatash na ka dinash ke ba kasnan katin allo kala inkat kashi ka din to faithfully proclaim gospel lan lame Jesus Christ ito ka ke mante kateliye melutu chike mante ngan na ke luto motets sapta tolu foshingam na ke signal shi faithlessness matawaken sapta singan taga na ke full one na ke shafna faithfulness lan Paul na kalimnation tomote aro Katalle shu kaksakin bro ini kashla we on ini kashla nagataga pe we komin kaksakin God metiga da fashion meta nage announcement si luo kada ushi slide mai ta nage wichinge ka kalim tana pange lation shafla lation singal tolu nage unit shafla ke koto singe next week kada taga nage spring quarter in other words March April May kada taga na shife sa shi pa taga nge Naro, katalle shu kaksakin God ke pela si pe tata na shesh oyeka kadi na ko la long gas mon lal ke pelching. Metiga da fashion na meta. Metiga o she slide on. Wala tikin tres kal we mataga na kilim pe mataga. Dikia comment ko ne Lucian nange. Tamtal Terry. Lulap. Ikaw ay Paing ko uskaywa kulo na sinkat ke mo lash kulo malap Terry. Tigin mekil talen na. Ikaw na si waskawa kum kulo pe. Avin drak tamdal chura len ngan safely kulo. Na tamdal tayo na sikra kulo malap. Kaya wo wiko wo sin kaksakin lem kat ke mo lash kaya wo. Tari len na. Na mit lash. Finko marsh ke life gas lowosa. Share. Ka like share ya. Nalikia si kamen na kaya wo. Tigin treskal. Ilakalim me ke proy lala. Akalim mila arf mit lash som dari. Na mishing ali Facebook ta na pape mitle mong la pa mishing finan Kosrae. Na bange mong la ka mutulla shema. Ina na la kes makinye kat pe. Ke mo ulsi katashking. Gashi pa na follow le context lan matalak ke kashin mo ni mishing pa tatamashilal Josmary Castro finan kuwang. February in Mashlon February 11 like February 22 2012 asom we tatamashing na pastel silan ponpe met ponpe ngay tuyak siya Shkeren na mo kumpa Diyos merge pelching kadel pangon kum kemolching ko kumakula ko folokolan lemo kumakula na ke Nangalan mong yung lation action to look at unit shafla si ke koto si nga ito ka alo si na pa ka din akulin life of this kingdom of God life is kingdom of heaven mul ke tokosra silang God nga fuka o sing pa ina ko lapang na kayo ina ko la namnes nga usi slide nag-announcement si nga ka din si pe akalamin na si sifil ke pel si nga kes makinikot pangakalimyangan winter shafla ya pang February. Kapin February bakadashke next week March lin lu. Ta si fasya pangan siya to kosan na duk mapatpat. Siya to kosan na duk mapatpat. Vingum dali spring March April May may kisya yok molo. Pangan si fela laf si may to ko uskat pa na ke March April May
just to keep your heads up. Kataganage unichimatram from Kunge, Unidaktolu, Molke Tokosra God, live in the kingdom of God. Pakatashkang and a lation chingal tolu, the lation shafla, the go akalemimo, Luti Kulana, Luti Kulana, Meto long make or for ton will chin a gangalon course. Kunokon na kayo mo takeman din ke setting ito ko akyohkye wanan tangal mashima Jesus la kalimike meto long make or na akketeyac oyego fon kayaki getasta. Na key text na stuyak reading key text la japangan na we kom read in amnas fostun mo lagor na gaton mo make or akalimyange na tokosra ele fact na mwet siya patalayo fasho kaksakin sin papatamo fasho ushu I tokosra siya na akketeyac na suos na mutawaek orekla fela may nga ta marching trail akketeyac mo nga mala siya manima nga siya mwet siya sriksrik na lom suos sifil na geshenrisingen pangan maritan papenangan medalongon megors foston mulching na kangalon kors pakoten na sriksrik pangan samsamini kesla pain met nagawa lars we focus point lars nage lutu chema taka akalima luti Kulana me kasmerigan wanang akalima mo ministering mightily Luti Kulana at the pelchinge the floatner din trescal landaga wala samsamin siluok announcement may na nakalamia samsamin Paing lala nakadeta ka na me geslalan malutut ko Kunokon na week nga sige Karingin Monday, Wednesday, Friday, natin trescal Tuesday, Thursday, Wednesday. Na inge natin megilel siya na sigilen sukye malal pa Tuesday, Friday, takewang lala natin sauke krimpeling. Tigin, what na room?
Amni ba mitya mauni kana daria. Mute. Sisakluk tigin nga kelen mitlas walang papa max map tuyangan. Right? Mityan nga. Payan mit walang ya. Ako wala konok mwet ngi kom da minister na sielos. Ke fasters lom na crying anara. Dala tigin ba kilel po iba bem walang ya. Nga ito. Pinakalamin siyo. Lumalap, ngale siya ko la. In wikom, wiko was na kayo ma tune in talaga wikat kay KahsInKol. Ngalip sila testimony si Loma pianga na Mr. Lipan da alin na me very moving. Kat me ina na kadin loing nagi fax si lumingin na kum cold turkey kum me sikyak ngayon kum bangan mo men nim na nain mo Loma na asum ke KahsInKol nga lang asat na nursing hangover. Yeah, singal gata som la pang asat nice la asang asom in the first place. Okay. And pamo ina kadin som. Nemet na bakayos ng siya na fonin som. Nga reluctantly som. Okay. Shafla bang sikyak. Me nemedil sap nga tuyak sam tukun pastelero mailero. Insiya ke plain pelching men me tasupay ang sam ke masal baparo nalgu na akyain le men nga siyang. Ta masing nga ita la kasinchek suwa ta shumya ke pelching shek kumakul la. Evinel bangun kom kal shik me ko kumakul la. Kulanchin ka teke or malaga ke bakutan yoklan kat na si geli kes langan li na paella. Katina ka nakul la. Na right then nem metina lang lipan ko marhin gala awla siya wo. Matuya na som sam. Ngasam na nga follow kom ta sisken mit mga sisken la dal siya la. Kung manay tawil man sam la ka pangan na may ta siya na automatically siya la. Kung manay tawil sure enough siya niya nga tawil yet malam lu ka tas to ko pasta idenel to ko pon pete ra lang aparene uncle sila tigin mekil na tangel check up kuliga lunchers like yes 2012 apana da ganem shenge ngason tamle cherle shun kom 2012 ta kana mi shenge wangin mawo wana kaslan got na kya ko lasing panang ka lumalap lam siya kulo kadina kadna ko la Male ingan kin la kum kain usi kadin kain sam kun yeneng yeng mayen kat fin leksi loeng na paila me sipen mo las fin felsing da kadin da kain kulacnsap kat na safla yasla na si na kadel li pe na ki malututsi na ki kapun week nga na ki wen senria siya Kunokon ki mande fala ni ki sette kadang is na ki malutisin ki senria nga anakin fact mo kadawra la fa ko nga na kum akketeyac tax sa pianga ki malututsi nga siya asma on kosrae palemil sam kun senria ka tutut kun na ki attitude ke mania kadin te somne alkhela ta alui mania na misenge kadam ta klakin na ki maon koshe mataka ki taxi community ma me akketeyac malemil sam kun ngan avak mo kena na ki me o yesingan na nga anak fakta nga pipeline wi ko ngasang unso na na ke bituta right kulo malap ti mitakin kain Makalimit ngayon. Mitlar Kevin Chap. Financial. Lala. Wait,
Wait, ito, mention mo. May katamata ba siya? Fire section. On fire, what na wala na? Una. Exactly. Aliak nam tayo siya na. Aliak na papa mo, next shipping na. Ang dahil kwenta. Kung taon na siya. Namalala ka ngayon. Una pa eh. Well, Pela na flock in the room. Kaling ganda waki. Ikasing Kunokon. Kevin. Kulo malap tigin. Wana ka dakal mi pianga. Ngayon sige karingin Monday, Wednesday, Friday. Tigin treskal da karingin Tuesday, Thursday, Siete, Wi-Fi kalona wigo. Na wana ka dakal mi si matlash nge. Tamlin Christ. Tigin mekil el karingin Tuesday, Friday kadak falye ke belchinge. Belfoto singe. Tamlin Shirley el focus na ke PhD lala. We Liberty University ke belchinge. El yok mainland niye pagkuin ke belchingera kada ispel ben hakilenal na yok tingna ge wakulo kaksakin gat ke atlan na ge wana kalemyak ne kada stagana ge me milutu chinge akalemye be sifel lap na ge wichinge luti Kulana ikeshen wichinge daga ge luto modetolu foshinga na ge shingal itkor luto modetolu foshinga na ge shingal itkor akollah na ge or mauna ge wo akollah na ge or mauna ge wo adito got long leta like ball na shel tomode el panglo tomode mo sun in fate el click na tal kelal fungi si makadashkeng belching context la pa el the historical context kan leta singe pa kalamia mo el arske copper el palala la bale sha pangepelchaftalal compare na ke leta si metlala wana nash me etalal mai let fokiliki copperlal the matching sien el kat konsumdina ke faklal ke me musim lalnge el artlin show mataken me oyo wen tebena wo na chimun slata singe nakalem mina shel tomode wana nash palach lal pol ke ka commentary nga kalim na wana len chin mo pol le flek lal fun la ke die lal ke oyema elashke
elchenga pollen lie oye lashkenge na flek la dal fungi singera shumale akyohkye akketeyac oye ma lashkem da ke sakta tolu ka lie pasalla ka teshrik fossina ge yagadin lie la kulacnsap la tuku si ma pole lakkeyel tomoti kenge e alle shigeni mwet shigeni la dal fungi la lo so ro she ron oye ma te fall in me akflatje god na taka na ke reaching for signal na ke signal chi el ang ta shrak ta kom to mote kumette wana mga smos la ke fosse young faithlessness lan fellowship kumette dai o ya lan fellowship ke fosse na ke ya trak ta mote kumeli fosse na ke signalit course ka fosse signal na ke signalit course pa reaching na kalemie tu na ko ke la alfing loman na ipsrik luwe mai to ko kengen me tuku ke la alfing loman in face of opposition kaya kung lanya ko mo kung tu na ko fos me signal na ke signal tolu pa to ko ke me masingen marichingen ko fos ke asingen tu na ko fin lanya ko ke la alfing loman na wana nga kalemia o akollah na ke work mawo pasifa na ke mantean tai pritche met ngan taka ke fos signal na ke signal tolu signala ko falen na ke signalit ko wi pena tafian som na ke sapta ko sma ka te kafir ke te tu na ke fos signalit ko me len tu na ka ke lal fungi kaslan god na tu ko ke lal fungi man in spite of this opposition fos signal na ke signal tolu ipsiak lungan daga tu na ka ke kaslan god na we pro is my guest la ka te li na ke siam shuvok signal ya ito ka pena na ke Kunokon na ke me Wednesday tastan na ke siam shok signal ya pe ke me Friday to ka na ke me Aisha lam ngalal gusto na kaslan god pa masimay na in pengkat ke mo singin nang ye tau sin luma som la ba tram tram kun chi se sel daga mi sia mo yak som na ingasao bol ko solid garden Damascus in be wini mit Christine ke ben back on Yoklan god chi se sel sikang na sel Saul met die gelender Damascus sel life om kalye met lalal fungi mit Christine bode lek la us gospel sing is moslan gayen later ke New Testament na ngena eleta mo le som na ke onga ka en wagiel wana ma kalamia ka rel shum at the last resort in exordi the young protege lalinga to mode in tunako in spite of opposition foundation lala pakaslan god na wana nga kalamia piang siya sige read the faithlessness lan kulacnsap la sige li oyema to ko ke mapole la kalim na sil to moti ke ntaw ken sapta tolu skilla mona ke oyema ka taske mishingen ke ga li context and literary context lan fosina ke yang ga kan li la elian la lap se popo de li nge right sumus contrashi mo lan fela sing la ke morning christina na nga kalamia yet tawsin lo som la pange o siya na relevancy law na ke mo si mga kumaskya nga siya na fash when katan tasano to kalan lay mo siya to alle kalam ke Kunokon na ke Wednesday tastan ke metalong makers we faculty si may to ke shenrian ngan kadin kalam ke la you got to be ready when rapture siya nga niginyak it's imminent narala kumaske like me dispensation Christian tasano rapture ko 7 years of tribulation, my second coming at the go. Either way, you need to be ready. The contrast na ke sapta fosyon na ke singalit ko ndawa kominisan la kulacnsap la FRS may onga yalap sikya. Me mange the may da fan non ka kelo sifana. Sige non ko. Line item nga the go sige line so met ngan mashi met ngan item she met ngan
Mwe ta e fan nan ka lo sifen. Aklu lang shimani. Kon kun e fileng. Paul il somas lamange 2000 years ago if inga apply na gamola como tuste lynching a course 2025 is still there going on since day one, since the fall of man in the Garden of Eden. Tameda fan nan gakelo sifena langchi mani kon kune fileng. Elo se fa cox kaskajin akuluki mwet. Siakos papa nina nikun sankulo. E wang nan kan aluselos. Fostolo akalemo elo se saklukulan se. Elo se tiepekalang. Ailos metleshik salalel follow e kasimawo. Elo se tiemetkalang tiepagoten ailos metleshik salalel follow e kasimawo. Elo se met katashik sopoklot arulen chefalet. Elos falang si may par yokliki ka. Na isam na when commentary nga kalaming Paul il matayin kayoklal in en mushishin shalal etala le som en wagil. Narail ke akes makanyilal tumote nga som nga usyot masi mga karingin nga nasyum konin karingin metlaspe met Christian. Now, let me share it or yes, my own kanking in with faithlessness, pamit fell, with shitla funila. Elosia with catharsis, support arulin shefalet, elos phalanxium with per yokliki god, elosora alulalos when a lama or wanging coilos hiske. Coming she come neliki with sha oing. Kataselo se uchat na inlom sin met kenkenek katarse ke isin sian matan lal funsya tanya ki ke makuluk lalos sa kolya ke kain langkuluk bas. Na if nga kum daga na ke marich lashne na ke ipshirklo magam nga kalam ye bienya tu na ka finne art lokaluk daga shungo fosyon na ke signal dolu fos signalakos na ke signalit kors tu na ko ke kaslan god. Men ke len shafla pang mai shikya ko. Meta ya alu wang ko to ko ke. Meta sopoklot. Meta oro yan safal. Te me akin so ye god. Na gom to mote pang mai shikya na shum. Kumin tu na ko. Finne oye man to ko. Me is kom na ligila lal fungi kom tu na ko ke mang. Akom nana fær tukun mwe luti lok. Oyen mo lok. Ashipe shanga kafe ya inshun. Kom li etar lalfni lok. Mong fushash lok. Langche lok. Mateng lok. Fingat som akyohkye nage sapta gash mamit nga nage sapta si fosal kurs. Tumote lakkalang minashil. Ka pol lakkamishil tumote. Kemainge nikum making in fact makumeta ke lem lash. Ka making cake, shemit copper ke spin Christ. Nganim take condition chene, orek ngakulu tasok tapange. Nanashikyak nanashik, met. Katalie Elysian matashikyak na shelingan, nage Antioch, Lystra. Nage oyema finetagat oposiakom. Komin tu na ko ke lalal funiloma mit kum patatyang when na faithlessness lan mit siya yang ke fossil ari di pianya kelen shafla tameda fan nan ka kelo shifena motomodi kom siena kom ishuste gangan man gat kom tu na ke lalal funil proclaim gospel nan Jesus Christ men pange mas may usye mo na sin fella singe pange cleanse up singe mga kumaske Kom liye mashikyak na shikne. Nagegat liye from lal Paul na sil
tumuti nga katkain liye la papa na nga o yesi ma liye ke molan Jesus Christ. Jesus pa center el factor ka talay dalay nga ngat body la kan me ka talay dalay ngat. I don't want to know anything but Jesus crucified. El tiketa masyayan Jesus crucified. Bange helamen ke gospel si katashkenge. Crucifixion, el enwaki, el misya, death, bakpakiel, el burial, na molya kelen aktolu, papol el tukenge, akayel tomodike, len shafla. Bange may shikyaga, meta sopoklot. Meta mukuwin lalfun katashik. Alu wanin kataka keta shakto kom tomode. Kom di example si mga setnge, matagarun Jesus Christ. Opo siya kom tuyak line ke kaslan God. Nara fos singa luo faro ya kalemnya. How? Elos na kayo siya lang sin mulkin mul matal yurun Christ, Jesus. Elos siya fa kalyeya. Elos siya fa kalyeya. Alle ars fos siya yung matagan akyohkye pa masinga kansum na ke son singa megos. Fos singa lalkos na ke longol siya ngan riti masinga. Gospel al son sapta singa megos fos singa lalkos na ke longol siya. Akketeyac mwet fella finchanga kos esam na lailo star shanga ya met ikelo shanga kos fosinga lu polin fat na shil tumode esam how kelos na kewa shil lang shin molkin mol matal during Christ Jesus elos fa kalyeya mwet kulu ke mwet wushin kes efa yokyo likin makuluk lalos elos fa kiabla mwet oi mwet oya pe efa kiapa yakle los ta point si mapori la kalamenge ba winner spiritual warfare. Tomode kulacnsap lomo fingom tu kemalan God gospel and Jesus Christ elan yak penako. Pange oye sima mwet Christian arshke gade being persecuted. Paul Shifana gathers persecuted church, el pa chief persecutor. Akeshben lang kalang paklan yak lang kadel, ekala laingen na el fak ito la mel chamon. Nasil tumote. Tumote kumli kayo mga palal matake met. Weapon na ke o yesimal the catchers akyohkye matalal fungi. The follow play el paputeki. Gospel singing, but chief bearer and gospel singing instead of chief persecutor. Na ingen ay lito na pa na mel from kun. Tuna ko. Li gospel lal son saptas meshingen megor foshing alalkor. Jesus is lakkalem. Mwet fella fin shanga kos esam na lailos tar shanga yamet digelos shanga kos. Kos fonan malan fella na mwet fella lakan lang si kos wana mwet lalos. Tasok ta kos tia malan fella. May nga sile kos la ligi fella. Papanang mwet fella shanga kos. Pange o yeshing. Sium lein kaslal ka kasmolan God ke latapelal Paul na sin church matlal fin finan room ke saptas nga lugar hindi tayo malan fell. Kadeta ka nagkakapin may lutut siya ito na for singalon ko singalit ko sakalamina si kumla wangin makanaksiwas sikat usi foundation si mga kumaske wena kaslan God. Nakadakalamye kasamram ni kasla wibena gospel son saptas ye for sinaketolu for singala ko akalimila kasa nam na art na mitten. Kasa bakadel magunrela inka sha fel. El from na manako rekle. Gospel son to akalimye kasa iklaman mwet. Inme inso moral and kenigin molse makumashken. Na Genesis ni Revelation kapta ko nagkakapin malutut siya nga me
automotive fos singalon kos na ke singalit kos akalamye mas na ke wauta ka ngon lan God. Ashupe Luti mapai sisaklu mas na ke wauta ka ngon lan God ashupe in Luti mapai in kai in aksuosye en akketeyac oyen mol suos. Pange makaslan God likina kuntaga mol kini kwe na kumtaga na ke tameda fa nan ka kelo shifen lang shimani kon kune fule mol lan fela pange ka triti son shingal me ko shingen kalimila fela shingete lang shikot fela shinge nikin got Jesus ka tang la fela shingatar na kaslan God ke mol shila shingen nge mukena pa ka nu she map shema ena ka di nuke in karingen God sa no to kalan lame ngon man God katil mong yang nagkakas lal Genesis neke Revelation pa usye siya pa siya masamsam kunya kat mong laingen na resting in Jesus Christ make fon layen or malal fin shakshin el molyak kelenak tolu takan na sikom pole lala karangan aklo yelan fat na siya tumote pange mas lang na kayo utag ka kengon lan God ya shupe in Luti mapai doctrines kapapalo in kai inak shuoshi en akketeyac oyen mol shuos tamitlan God in shuos na akollah fan na kero ma una kayo siya pataka na ke shife shilash mushing akollah na kero ma una kayo kata akollah fagya pakadineta kastan God mol kin kastan God Olelalan God, Shibelan God, Oyelan God, Ritmalan God, Takokye, Kasmolan God. Na ito pet na ke, malutuchi na ke, siyamsiyok singal yangan. Ito na commandment, precept, kaino yang ito ko, inakayagot ke, me, akes makanyak ke Ritmalan God. Na pange oye si mga kuminan ito ko na ke, katiya na oye luo pange, fosi na gaya, Mollan fel. Fosingaw na gasingalit kor. Mollan may Christian faithful. Na masi ngayon na spiritual warfare siya ngayon na orit na ni ka na chisisil sikme. Molin ni kwa molin nga na tikain 20. Napata ka kaya fosingalon kor. Keyword luto mo dito lusingalon kor. Kastan gata ka simla kaya nganlan ka. Na connection si mai taka usie fosi na ke yang mwet oyen mwet ngen taka na ke maswas sima por el fat na sil tomote ngai pa kadin for lao liak na ngon si masang kalim si na ke kas mo lan kat ngai pa ilyak si be ak mo likat siya na nge na katle malan katile sukin wona na siya shifena kade wana matomote mo ilkin tu na ko ke kaslan God. Wana pole lakkalam yung. Kung te kain te shuste ke ngan God, o kung magumito katsin. First step is to repent of our sin. Pana chisya si lakkalam ke son saptatolu. Fostolu na din megos. Ni kaduimas, siya met te kain nilyak na ke tokosra God unless eli shuste ke ngan God. Nakata ora fika masyan kadin for laulak repent 180 degree repent fria lalal funi lasha ke Jesus Christ pangalalal funi jema Paul el fat na shel tomode tuna ki kakya be faithful even in the midst of opposition like a mol shi katash be faithful in the word of God
mình bằng mol shafla wangen mapai kan takalan wan mapai fellowship shayan kaslan got magain. Be faithful in the word of God. Na vinga apply na shikshifen na kung ka read the kaslan God ngaru na ke kaslan God yok ting nila ka mol kun. Na ito ka halle kalam na ke metalon makers. Ngata marching shell kung ushe manak. Ngata mala kung ushe mangan nil. Wang nuklak kung ushe nuklak. Nga may check kung ushe yak. Nine lom shik wana tigin treskalila kan lima maon korshingan. Data ka akollah yeta kaslan gat pakadita katalal fungi. Pa map shit pa compass shit na ke mojila kung. Nakada sum na ke transition na ke sapta sam shivuk singa liya na pa penangan. Kaslan gat pa ka uskat ke mojila. Nagat kulo kaksakin gat ke may kaklan na shish ke mantian. Akollah na ke mawol na kayo. Duto mo te tolu foshingan na ke singalit kors. Kada sum na met na ke tuste tigin tres kal nanda ko orala kulo malap ke atlan man na kayo ka chibef fact tigin tres kal kata uskum menange tigin Well, what we are sketcher started to abangan, Mr. Lipan. kulo malap pangalenge Akena usi. Masimit meeting of fast met kiagate en ke Tuesdayan, Devin Boy Lela. And we come in kaksakin God. I ben aglen with we are sma tagangan. Stak cough silak nga me kenti si cough drop singe in the next suki up in Traliak. Windragin de
aktusyong din yakataye mga proyekun kat papalan KahsInKol. Kulomal. Silipan ki kum sham bieng ay pek yung akkalimi ke text ya sin mawan goshma kum sham kune pa samsio fuksingalya usina seskeng. Masingan bakat mwet siya tako na kadana pilgrimage ka pilgrimage taklop. Nakikat ka me sa siya nakiyan siya na stranger siya masikyakan ba kadana si road map. Naki fela siya siya kataskeng road map sila kum mga kumin katangla din longye siya longye landmines maya kulukikat lang pa pepal nata siya. Napasam sa kung me kum sam kun alut naki samsyok singalya nakimaluti siya in koin tafula nakataya silum ke akollah nakiwek mawo nakaywa masing akkalimila in sewo kin ganiklan God in sewo kin ganiklan God na God sam kun ki naliban me koto tarya ka malam tarya ngamo apkan malam luo sam ke fan na batutut ke na kisam si uklam ngol ki Bible nata siya katlang si akketeyac wala si oya mga kumkan lutayla oyen fox if pray na sin kata ba in lutayla kisam si uklam ngol nge so matayatake na mayan God words is true and wonderful kastan katala na askalena namistili pa na ki Almighty God singe na kisam si uklam ngol nge katfinmut ko naketa na alena me gasap mo lak ko mga fine kay ngakum kwento ko ni kaisik siyang mo ko ta siyang ngang kaksak lalo siyamin akalemye katangla ka folok lalos ke Srui na Jerusalem kanin mga taga na siya ay panaging akum engan sasake accomplishment lasha na siyam sa kong ipangon ko tena leksyon ni akkalemi yaklalensya fakyak mo me anonymous so ko sin siyam lamgal siyama tena kalim na siya sumasta ki Bible nata siya in maston siyam siyo fuk lamgal nge na pusya siya lamgal siya tena kalim na siya sumasta nakadin stay true to God and His Word no matter how bad the world becomes la mesikyak siskyak finfel siya Lelan si kumin tena na naman mukuy-kuyak ko sangin da me kanaus da lalal fung ilash na sinkat papat marsin kasaw. Nara obedient to God's law is the only way. Obedient to God's law. Agos din nagimasaplan ka da malsap ka na. Pa o yesi fun na mga kumkain achieve real happiness. Mga kumkain connect engan safla na paising siya engan ba si fakulan ngon samsa kung nga ngadang liya asma singali nga ala parke liya ngake uskum me nage comment fin ngan share screen diga comment ke liya alain me ngan shikili lang akan usi ke albang fin okay so kung niyan ma-full ngayon. Samsa kong orekle anayin kademo me Allah. Na katfindi na ki lansi na ki Kosrae. Katfindi na ki stensas ko imit nge. Tak mo ngamit kulacnsap plom ang dear deal bundle with your servant kumin ka lang na sik. Na and full siya nga katfindi na ki me taksitingan doon na mga singa mga color ilan galang ilan apan na nasi. Nara singa lalgos mutawaek laan ikesta matak nga fact ko inakilin.
Na singal dia fak mo nga matafin fel kikitin pel na foto. Es tamta. Wala na lan maluti pailom. Nik beto ka na masaplom nikia. Masap siya siya nang ma fact can parallel yen matakokeng. La simple fokya kikas Kosrae ka kas ipu ka kas English. Parallelism singa kung kain aklianek ke. Pas si longo in siya kina malalap kung kay mo tuleng. Kina malalap kung pin tuleng e kaya kung man kung na pasisel na insom na ke samsu kung ngayon kain taklok ang afirmasyon nga. Inusya na siya sila mesi ka tram keng. Samis mas samsu kung el feel persecuted. Ano nas line yel? Na met malay na ge met mas walla. Na dal sigain kupoye kain me oralan sanging like lal fung ilal. Egeli kilya ke oye si may nakmekin yel nen falayak lal fung ilal. Umpa pala kain siya si kain mo luman. Na masi malorek magin met mas tasyam sa kung men na kalamiya klasya. Masi mal sanging cash pa. He strengthened himself by meditating on the word of the Lord. Il som nagigaslan God. Messi sikyak kishviya claim na. Il tavana pepais again vel Jordan na. In fact, like I sing again medwagos fasakos. Masimas na fa poingi. Masing in fact meditating on the word of the Lord. Mga comfort chilal matagana sila. Mga prized possession chilal. Mga masap sika o yesimal akya nagimulal. Nara nakana siya, slagan mo, resource for strength silal ba, kaslan God, dahil sumda ka. Siyam sa kung kung akulin, loang na ka, examine it. Il ate siya na masimle, siyam siyok, singalal ko siya siyam sa kumaloy, simit ko pacl nata siya. Dadangon, acrostic. Alphabetical arrangement yan, ba siyam kunya ka. As alphabet ng luo ke, kasipuwa. Na alphabet ng luo ngayon, ke acrostic, abit simit ngan asfas algos pantian. Nara pin pa paslong luo na fon na bake samsung singal algos pa samsung singal ya anan me emulit na kaya na algos siya ko multiply ya ke nung luo relasyon fugit na longos mga pisin fast ke me apa samsung malo simit na finas kisin siya kisin kisin ria Shams kumalo simit na Allah yung may siya kwela shams kumafto benit shams kumabenit napangan masira bambang acrostic sima ke acrostic singa vin ba kasin siwo bamdawek ki bata simita na siwo na tataf siwo os diskaringan aten o yema ureklebena ki mamagat di ki meto sa panmekos Pangan selakin o yesima ngaki usina sishke. Kisam siyok yung singalya, katar kisok singalay ko. But move to kisok singalya. Makaptra mo kayo na may ating composition siya. Na masimas mo niya nga pa, may timas na siyam siyong in matakikaslan ka. Ikat matakikaslan ka ta. May sikatarang katak falet. Nara, dalawang lumikos pa, may masa potora aglin ya kisam sukunge. Slagan pangan masima el wet la siye orek maganin sang akketeyac de sube akketeyac taksilal ki sam sukulal ni. Siya ka dito mo si magat dito inge na la kaya tram ki masa po as puklimekos ki pacl nata siya. Leng matan mapak mo Hugin masa, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy.
Nara slagin mo el reference na ki yok na putlime ko ngayon, specifically Deuteronomy, insipil pa kalwani na Leviticus, uksiyak tulungan ki umulan ko ngayon. This is how you come to worship the Lord. Nara taka na siya kadin dila. In general, ilalasikilan folokle inkain alud kasul pa kalwani masanya ki masap singaule. Deuteronomy ako, singaldo liki nga fakla Deuteronomy, Leviticus nga, ang el fakot na siwos, makusin na naro. In karangan ng ulalama, el orelan mas lolos, kusin ako masap singaul, el samasta fin all, fin yot na pas duo. Inan ka, kat folok na nag-exodus singalya, na panglan ka at na sindalagi sringin sum na ye supon fino Sinai. Nakilos somwe, ilorela pe faxi, kung finta ka, kumut-muton syuta ka. Tau lento lungan kung mataknas na si kung metigim to ka na sabon fino Sinai. Fin kung met tol si, for example, met wimdan kiyo manan, kung meti file ko. Bakit ka tama masapkin eh? Nadalta ka na fino Sinai, sa po ito, Paing, palal, sharom, kaya no yesikyak, nalos tayong siya mo sistem ko na so maki pangimasya. Askeli staklo ke ngam daksraya. Da som sukanu one. Basi ngi wan stosya. Da som no finolane relation in the lasha. Sitan met sitan tok ka finushim et tok na tan mosim kat balance. Mo si som de tak yang masap singal na sil. De tak yang na ke yot sinalan lipusyak na ustifoki. Alus malu de foki. Yotlu. Sie yotaan pakalimin maslakom na sin kat. Sien maslakom na sin mwet. Ay ba na Sam el taga nakom na sin kat. So kasin mastos na sin mwet. Na pakalimiyak nga inkain kasagat ke masap nga. Kay Sam si wok singalya stanza sin nakialgos. Siya pataka metigi malututa. Akalimiyala Sam delighted in the fact that shows who walk in wholeheartedly obedience to the law. Siya sang na pain siya na kaywang kakayain kain akosten na kimasapun ka. Sam siyok singalya fas akos na kay on course, siya follow, siya ukay masapun ka. Na pa fas siya na kay singalon kos metigi malutut siya kadin sangkulo na singkat, napauskat me kadin fact that the psalmist declared that a person cleanses his way, conduct by obeying God's word. Bakit nakakifasyak yan? Kelub ko obey God's conduct ilan mo morally pure. Bakit ay kike fasinigis nga lakosan manwan ki malututo. Usi mo kayo na mama metiki malututsi nga. Napasing ang limikos na kasingolon ko samsam kunla. It continually, el fashe, el naralan kain, meditate, pray, kun masaplan kada. Ilan kain, sangka na silan kan faske matake, maul kun. Siya uskat pinagimilutut, last time siya nga. Fasingalit ko siya lang lakos. Singal, itkos fak mo, nag-singalagos. Ngamit kalensap lom. Kung kay komin ka lang na sik, nga kain mo, akos mo litilom. Kestam da nga kain akilen. Kat hindi na ki, singalit ko siya na, el declare sila, ngamit kalensap lom. Normally pa rin siya mo nag-i-istri sila ki, ilmet lo ki masal, tam dahil sila mawengin le, basta pun bisingan na siya. Elita mo lala. Ali realization siya pa nga, kumin ka lang na sik. Tangafak kain mo, akos malitilom. Ikesta matak pa, matasikek, ta
kat kunbe pas makateliatan na ke kadena din po engine kata ni Kesla matak tangakfaka hindi wala nalan maluti pailom Kastan kata naging afak kim daw kaya wala na as kaya bang Fossingal yan kalongol akalemia in masan kin kastan kat nga matafin fela kikitin pel naftoto nik metokan na masaplom ni Gia Insya ke na malalapangan masan siya hindi nanan kalom peli na kayo because God sel ngawi elosya ti akos malsapken. Nara elsi mas masasam he prayed that the Lord would remove those who reproach him. Nakmanasisla. Matlokalok ma yokwala ashikin ko po iya mga sanamken nga. Elsiya ka ngayon, nakatfindi nag-contrast na kimtawag si akketeyac yata na merited in God's law. Ala na shikilan kain pray faksyavi som na rin God. Oye malarang elita pala katpapel kay matfuleng. Elita ala elos siya tiyakos masaplom elos sel nga wiyak sel nga singe ala na sim nag-alam ke Deuteronomy long lalkos. Puksyak mekos ke paybola ke pukon ngolon kos nge. Kovin mo da greedy ke fos single mekos. Nake ongol alkos. Na kumriti maisel nga wiyak kat kaya nga kumihange. Wow, no wonder. No wonder I'm in all this havoc, this chaos. Fakata nga walom na sunot man makuluklak misingi. May nakalemi yaktari. Pasamis so kung falok la reference na kenge. Oral so mga nakas ko aksak klalos tikiya. Tanga liyang wasaplom. Kung naligi kung napalaki kung palama kung sang kayong inarama. Amay ta siya kintil kung yakit yung mapay palakin nga. Oral fact mo kasin lutilom ako insiwuya ana mwet kasha nasik ana mwet kasha nasik el kinakalim yela el delighted ki kaslan God el som na yurin God ki pel si mama ngita ka na sila napa el akalim ki sams ko ngila pwela kaslan God darlen na baye askalen nara si vesilash ki vak ma inge insiwu ki inge klan God mo inge klan God ala lang si masingan sa aksafi. Kung niki nga kung kasha mwet, for example, katapel, kat kasha mwet, nemolin mwet la sikyak na sish. Mwet sap, si ma, kat retail katin respond na masin mwet mat kasha, tenasyun makatashken, na kat cut off. Kat cut off kasha la siya. Example si mga fakyang Whereas kin geniklan God, mama kata foto doon na kaya, pangin masimakal nila kung betan God siya. Wengen limit ke lang si singe. Kung katang la masikan fast na mit. La meorik na siyum, metilyak yak kumke, ako hindi siya sa fong yak, may siya sa fong. Sa perle, natawilang sila siya. Pangin si makingali mo dito singe, inikesta kituste nga, wow! Gaslan ka da. Oye be katsi fena et pay na pay lang sikat. So en mga kuftutulewi en si mam di mam fututulewan fast na mit fashion kisipin kum fact mo kumetawi Christ sriksrik ngum fast ako. Tamliban bangan ka sa lagi tustian glawala bela flow na ron. Kaya gulo man lap tikin tres kar kya akate na wo mataka ke Wednesday tustian kada sum na ke Wednesday na ke perchine gulo man lap tikin alle akketeyac wo Patsum na ke Wednesday bangay sifil may pushle eldako na aske meto longon me gor foshina ke singal dolu
Alle pos interpretation ke saptalong la ko long me ke method. I think at liye me audience ke gospel method ngeta na talik na din choose. Now if we keep it like that, na mga ito itiak for siya ito usi kalam siya na si komen saptalong la ko long ni me ko ito ko academy la sabi ikon Wednesday siya me passion week siya pang Giselle Tramfley enter ke Palm Sunday Monday Tuesday Wednesday pa may luti nga taga academy na ke bel siya to if a siya mga ito na ke kisensya kwan met tamalutut ngan ke saptalong la ko fostolu academy mga ito Metiki kat fast na meda namnas katin rela siya outline maka tram kin tamli surely ting tres ka academy mga papel pel na kayo Machi magat ntasano ingin as church, as Christian, as the body of Christ is the rapture. The next prophetic timeline is the rapture. Utak yaklan metalal fungi. Jews or Gentile alike. That is the next one. Now after rapture, pa 7 years of tribulation na pa, wanain lamayat na ke, longo lagos, longo megos makadepatachang na ke. Tako, compare ma tenelli ke saptaya fos long lakos long lead course. This is very in depth. My nagadnali kalim ke kadinte misinterpret me to esla lang asya na ke oya ma etefal na ke to na spare with me. Timeline makatsano ngena pa udakyak lan church matlalal fun 7 song sapta course fos singal donu nga singalali course na siya koren sapta singal me course fos lamngaw na ke lamngal lu akalamiak la utak la mwet mwet lalal fungi misya kamo Jesus la tago na yeneng yenga na imbakan yenga na misya kamo utak yak pangan event sikat ntasano it's imminent kat ligin lai sikyak niya but it's imminent in other words kan sikyak anytime na toko yang lalapa kya si tukun rapture na ke 7 years of tribulation siya kat nikin but there will be 7 years of tribulation. Maitako na sin specifically the Israelites. Talit na din God. Na tenel si Venal sumosta ke saptaya fas nung lakos nung lead course. Aspel kayo sinasin dalit na dal shake up itako. Na patsi siya daga kalim meke nung lakos nung megos ke meto. Akalim meke sibenta si metlala. Kesben luti sa ta elos richakilya ta kesben pakoten yokwan God tenel sam kun ye itngol bel it cost tarela ye ang fu yangol rekla katfinga som riti me tenel ya kateli kalan kela we kon mol ya shikla dar ken waki Jesus ya pangan wika kon mol ya ke liti shika liye shilal tenel ngan na which la pa ye korsengan pakat tasano kadingin nagat arske in marslon 69-70 week ta mapapala kalamya la church matalal fungete som na gen mas akketeyac machine talik na din God ngan the Israelites pa 7 years of tribulation matalal fung na kay way utakya. Now, if you come to the this is where it applies to us too. In the same context, we need to either rapture up, kung 7 years of tribulation, there's need to be readiness. Pangimasing pataka ke popolyak sige for chinchinga ulinga. Kat mata ita la event the next prophetical event singe pa rapture, kadena kadakol na. Kadakol na faga, put your faith in Jesus Christ, repent. Now, if you come to akollah, people of mo, for Christ's mercy, kung may utsak na lin 7 years of tribulation, paita ka na kaya nation, Gentile nation, ay akalamia kaya fakullo, singa na akketeyac na kaya tasta, sige nan ko, if you come to islang kalain singa ngayon. 7 years tribulation singa kayo kupeta, kaya sabihin pa ko na nyoklan God, lak fototo yela. Ta if you come Gentile, te is wanain,
akalimia mo earsh o yes may takot kun we na met nga uchat na 7 years of tribulation the shakta chakuluk na le ruli ye korsngan great tribulation na taka ke ya tolu tav ye korsngan divided pelluo 3.5 shaflashingan papel makuluke meto na tukun masingan na second coming Jesus la taga na ni ke Mount of Olive we church na oyen fortune singa nga kadena ni kapas na ke oye singa Trump from kuningin na in Jesus time waiting ngail krum singa nelsom dikie rela contract sila sin show si may usi pride singan pangay fashion si pelal Jesus ya gul singan som wanan rela inche sila si contract siya na il put up down payment making sure pangan lesi pa floko yishel pride singan na krum singan el flok el so mako lomshil lan taga us untan kelam so na wan pan ka patch makatashke for chinching ngan siya lamaya in a proper context mo Israelites lamaya mo bangan 10 fortune limekos lalfon na vingat li popolyak singan 10 fortune we me masitigin na taga akketeyac me fosingan ako falangan el wanain taga repeati kasensiak lan may tamalitud ngan ke saptalong lakor fastolu mga isikyak niya kanaus la temple nga silparak in 3 days nda kasensiak kin mga isikyak niya sisel to puk silpa akketeyac oyen sign may taga ke bel shafla kadenan riti in context in literary context na ke saptalong lakor non kamot ko na ke 7 years of tribulation na ke klik na din God ngan kesipin akketeyac man God dal recheck yan the first time the first coming dal di mo pangan masaya dal unilya which is part of the plan or a program si makadil the relic Old Testament na it being sidetracked ya gingen na church between 69 and 70 week God pa metalal fungi Jews or Gentiles katanda sano nutakya katanda sano 7 years in wukla God wukinyak la God ke lusen ye korsengan kat then si tatagara final discipline na sin metlangan the Israelites. So that is futuristic in a sense. But si sila akketeyac saptalongon me korsengan latangan nanon ko. Masimit tataga si metlala latangan molela. To seek and to save the lost, rejected by his own people. Sidetrack yung daga chief persecutor Paul lantaga na ke body of Christ. Jews or Gentile, pagkadash ka nga. Kadash ke dispensation of grace. Sasang sanong nutakyak ka na, popolyak siya nga taga, in taga usin na siya. La pia pireche, akalami pia nga. Lagan ta sanong nutakyak, we need to be in relation na ke pelal Noah. Kadin na kadnakol na. Be very decisive, very situationally aware, ke molan fela maka treaty ke tomote ke len shafla mwet pang oyen to may Christina we stay firmly nakatlina ke popolyak singan tana matan ni mekos lan matan mekos lalfon but this is supposedly in that 7 years of tribulation Sano second coming singa na taga church we folok na ke oyen merit in Jesus time Jesus me krum singa taga ligia tauri siya elikia security na le folok is bright lala we are in that Jesus el taga ligia tauri singa pamulala el taga sangmulala security ikas na sin fella na phone na inta ka na kya. God pa body of Christ as the bride. Pangan oye siya na sin church la
lamaya kwanangan nagapopolyak sukungan the context nage shupelan mashinga pa katinakula na pelal noa if you got treated na noa from kunyak pege or yesingan. The bottom line of front is we need to be ready. Sense of urgency like that we utakyak kagatantagya 7 years of tribulation pa inakula. Nakula singan makain na pa ito ka akalimike kadin for laulia. I think some really metal on make or fair na ke fossin na ke singal tolu. Kala akalim me na ke akyohkye context mo kadin mashkene la akalimye esam sifelan leisin sing pa mol ke tokosra sing tokosra lan ka. Na tokosra lan ka sao efa maoing. Asmatan for singaul siya uslam lalos somin ocean na sin met pushle. Kawan ang akalamia. Chisel to rela sacrifice, rela down payment jel som la folok. El somin ako and lalos. In fakil lan nom papataman la folok is we're in that. Katashke. Esikyak nage utakyak lan matlalal fungi esikyak pege second coming. Dito ka nanan kay meta na met nagawa ma likela lal fungi lalos in that 7 years utyak nage 1,000 year of millennium kingdom sing. Na na wana ma sham kinyak pa it's already been elected. Our 1,000 singaluo times singaluo 144,000 elected taris in met Israel and we met pakanten my for lauliak pekespin arsh witness luwe ta kape mot kuya mo me siya Abraham election kasi sakluk Moses election si sakluk evang afang Abraham ito ka kay pel singan in witnessin na may tayo for lalong gospel. To krishke nan ko ke oya si makatashkengen ang la me when I popular economic level, this is the day of salvation. Today is the day of salvation. If in ka teis ka tsum na ke masyaklungan sabi ekopen namin popular mo why not now? Kan me if in ka terala ngena sabi ko ekalepa na in shares kanana class na kaya korsingan when el chakuluk na nala akyohkye meta isyangen na kenempo on korsin masam from good revelation ngan meta isyangen ni tale is nempo singan dalin mol tasokta el chatuna ka in belsingan pa akin chuya finne tatlan ka walos kaya abachi jel da kalim na ke for chinchingan mot ko na ke mo Even got or makin for chinchingal na get click na din God liki na din apply na get church na fit na get oyeshi na get audience lal meto gospel lal meto the straight na get talik na din God ka the Israelites ka din the misinterpretation. We cannot apply what belongs to the church to the Israelites. Arsh me mwet tolu, harsh group tolu ke Bible. The Jews, Gentiles, and the church. Church, a combination of Jews and Gentile. Nemi saying our Jews taga ekle taga na ke body of Christ. If in every check ya gita, fakyak mo ke old katamoy pala ke old testament mo lenchi mai taga talas makta na pa la pa bangan lenchi madal check ya. It's gonna come. If I see better go, when banging back the nyokwan got machine wetlal. Na Paul simus ke Rome sapta singal sina ke singal tolumo, Mightily na kawa mo bangan mo lalan got machine wetlal. Nang ako as a Gentile connected na ke wala na lan God, katinangan for loud ya kalal fung. Katsom tana ma-reaching an akalimye tana me limegor silos lal fun el megor lan met. Malimekos malal fun uslam lalos, the one in oilelos usyaye. Amitlimekos malal meta uspes sa fascisis like oil welalos. Mit pushlel patlane tako
inge los nukewa mutawaekin Mightily mutulle kesun influan fongi sie pasha cash la fa met pushlail tako met pushla ela tako nge fasho osun nasil patan force nukewa ngatalik ya akollah lam lalos na patan lal funni me ko sa fa nashin malan met me ko sa sie las kata oil lom dalan mayen lam lasho kunle na malan met me ko sa fa kat fin esho na sifal na shesh kaywa fa le molila kata lom del kenien kaka inge matan lal fun no som mol oil lalos ekelo som met pushlel taka matan ni me ko malan met wala lucha na ke ko fen merata na kauli shangola tok na matan ni me ko chaya elostaka fa lem ikesla na shesh na met pushlel fa tieka matieka etekumtel na chishel fa ke mainge ko staran to ko tieta lenche kaushe na pange o yeshi mga kumina ng kalim ke wilututshenge bottom line of front kadena na kanina akula singe pa ala ash interpretation to ka ke oiling akalim mo el signify ngon metal na even katli na ke kaslan God makay na pa gospel ng Jesus Christ pa kaslan God el makay na pa kain actual mo lasho na katika na actual yak na ni ken na katika for lauda ke makuluklas sang la life ni las na ke when natal Jesus Christ ke makuluklas pangen peljima me order of salvation chingataka el me el de super regeneration el born again el shuste ke ngan God na me shikyak ngan we're being converted katila malan fela when na from gunya ke son saptashin me ko ngaritia kaduga Jesus katila malan fel kat being justified kat actual shiyak yamatan God kat actual shiyak that has been kat put our faith in Jesus Christ katila malan fela we are converted na me kat adopted kat not yang na ke tokosra sing pangay kesilan kat kat co-heirs na ke tokosra lan God keshpin lalal funilas pangay akollah sing akollah sing ka din full law le lalal funila kung mata sano rapture sing siya met na kay wanyen na pa inin ng sano kung patatyang na ke and 7 years of tribulation markesh ben pakot ng yokman God el shitbe sang when I change silang met lali ngayon shitbe tagalila Jesus na pa pang second coming either or kadin ang rinakula ta me efo kadin sum na ke kayo akalim ke me fakya kon course ni ke singalon course 7 years of tribulation ali koyaki church utakyak na makayo kan fatako nara pelchi ma woimet na sikomo kadin wan na matan lalmet metlime course which is lamay mapangan Israel it's the same concept same principle fakaw pa kadin akollah singan mo na pa me kadin put our faith in Jesus Christ. Jesus Christ pa me in the beginning was the word was with God, the word was God. For singalakos ke saptasye ke son, the word became flesh. Kadinan kapasyan na gya. Wana Jesus ay fat na sila ni katimasingan. Kadinan yung shoes la. Kaya ngon God. Pa kata commentary nga kalamin na ke oil siyang keep your lamp burning signify ngoning God KahsInKol when pangan regeneration pangan me oya sima katini shusla somdiki makulukman fel na Eric fakamang eving katita na pange destination predestination arsh masipang election katil na sile katle from the very beginning of creation foundation na ke wala na siya ngeta akademia ke kapin saptalongon me course na sile yak la tari mwet ngetari wan magad it mga el na sile kat lagi pen lang silal el katam nishin sile ta tari la siya ti sila la siya kwe ke len ko wana ne ke
tison ko tinas put their faith in Jesus Christ. Na sambram kinyak peke gospel ngemo masi fat na matikay nas kaya pakat blaspheming of the Holy Spirit. Kan mega til life niya kwaklan God. Kaya malan ngon singa by na nilyak reborn, regenerate di God. Now doctrines of election ale eno kan kalam kena papa na rit na sintalik na din Israel like 7 years of tribulation ching. We been na Rome sapta singaw for singaw na ke singalit ko sakal miyak mo na may tayo full la faga. Someone need to preach the gospel. Na power ko yekong calling siya pang. Someone need to preach the gospel. Kas nan kadin ilya na machingan in full na pa. Ngalingan ke pastor singa the siyaksi ke ko kumakula. Even ko ba chose Mary ko kumakula. This is the context why I'm here tonight. Kes bin back on the yoklan got na sik. Ngar hinsing. Nga may kingan fakat kulon sinwet Kosrae ke tatamaslat baparu nalwin na ingin awangin le. O yung mga nansuk. Min pangin mas mayok chupay meta. Kadin wana firchin di mekos. Malan met. Akollah. Impel na kayo. Kadin te wana met mawalang noa. Sangala kauli. E pangan akketeyac todo na kaya Wednesday. Kada sumaral tikin nan. Taka na kaya tosto. Kulong malap. Tikin. Kulo malap kem frika kuningan. Kulo tikin. Taliban medigi avashna meda pane spelan kaksakin God ke kat koin manu to ke KahsInKol akketeyac si lomingi na ke multi singan alena main mukle katyak ke testimony si benalom mami kastakem dawakia aklonsinkat ke kalsot na simkumin kain to lem the lek ke pel si masikyak na sindapat mo man si vena kum me sangengin samsam nakikaslan God ta foi kum le kum to shepherd choy kam daltikat nga intan sing alen che ubo in we pemet we as mataka lipsability wolom nge
kulacnsap kaino yenge el confirmation na srikrik Kulo tikin. nara kikumakatay ngayon kimit pusle el taka ngayon taka ngan kain usye sham si makatitaketari takadin julpe falokanek ay nakita ko KahsInKolan aşke medolungun mekos fasingal akos ngisngal mekos ay besingal yan katolngol spesifik fakmo kaksakin simet kulansap aru siye fakulan nga na pa arain mo aru ka aru pa siye pangay siye o yema ngakom de kain profess mga nashish faku on kosnge ko faku ikasnge lang siye engan misle arain mo aru pas pangay pasisel mong fushesh si fenalim fe te kalme ba kum si fenalim fe kum na lang sila mo makumray na align kay kaslan God wagan mas apply maingi ki gospel sila metong matamali pa shamsham kune ala na usin sis ka din nan ka shamsham kun rapture wagan kaslas Kosrae malekshini na langas na kasing rapture the event si mal shamsham kenge it's really worth na sis na kay wain kan kun eklame kalme na should see example like elos na kay wa mamtuladari we might maka shamsham kun mamtuladari elos fin matlalal fungi des 7 Thessalonicanos fasingal dolun kisingal alkos fakla e kegalik kelye klalosa e mano sasil lalala ele glorified body e soak lagi pakanyeng si tia pangan second coming rapture event si pangan na pa shamsham kun pienga ke met matalasha sikya ko yesingen ke me ikeklangan Moses kat nigen lal misya ye ta kemeto singalit ko flognak mel el tulen maslol Elijah el taka may Elijah Moses taka in confirm yela elo singan siya taka ke masap siya taka ke pacl fulfill lemel taka we tolusin matamalutute Peter James John dara lemel fakta silos nimit konvak kate naman ke len si malen lan lem el molyak lem katang latari kelyak katang latay misye soek ke kelyak lala nare lish kelie fin ba Moses el misye na represent met ke kelyak ka may kek latako kat fin nangan ke Elijah el Jared of fire wala like Enoch te mano nang kasaw fin nga kumsak na mul ke event singa sikya ka glorified body talakyak na kip kanyang si masamram kanyak na ba samno ke met my elected tari my fa we lame ke second coming na tako ora malutut nge katetafo na men kum long tari met takadin kan takain put in perspective in academy masi mga kuminain esmak ke kastan kada pa ilusi mga usi moral choice la kuminsulela kadin lalfingi katiya there's only two possibility wangan siya may defangan ke aklu mayen konfin katang la pa number 1 aklu o mamasi saya misya mapatpat nara papalyak si matakang academy kimit kulansap tolu siya sam kun ngakom kain sikengay ang kapsakat na kimilutut singila katas o yeke academy la na tokosra lan kasraw FM mo o inge o simet ako insum mutawaek kesibe befel na pangon mo kulansap lal esang elo sindiyang malal elen trust mo kail ngasom ngaliki mga yurum elsang na sin kay sifal na kilapan kalal
na sincere sang ipin money kol le mekos tausin. En na sincere bel sang lu tausin. En sincere bel sang na sin tausin. Nalsom. Ashkemot ko, the man going on a trip was wealthy enough to have servants to have an amount of money that he wanted to invest it and multiply while he's good. Special sang apa, diyang malaknge, kung akyohkye. Nara ke il defy diye lapamal sang na siya, a proportion, il sang falling abilities lalosa. Nangitang katrikimut kimasing. Different sums of money point out how God recognizes each person as a unique individual with varied circumstances and personality. Palamayak na kaya. What he gives to each person, malsang na sinsiye, KahsInKol, sinmatolong it is exactly what that person can handle. El de kansi, yokligi mga kumkain manage. Kaditipen la. Na may sikyak when any of this servant failed the assignment. Pafakla is excuse. Siya katlang siya. Or a kind excuse nga. Met mi siya ba siya na pagkanya met mi siya kain. O ilale merat le. His excuse could not be that he was overwhelmed. Nara, itakyang money represent any kind of resource that believers are given. Kata elusia time, elusia abilities, elusia resources. Naksinsiya ka ba? May kataroke. Katurek makinfa ka. In kind sang, orela, in multiply return laling. Katsum na kifasingalyan katulong. Tukun pel na lulus LEUM silan met kalensap inge floko siak sielos kanonurik malalos. El floko ingen el floko. Kachamram ke LEUM el som le floko. Met si mais tausin de mekos. Ataga sang petausin de mekos siya. El nice la el match. Kum to sil mekos tausin ipin manikol. El yung arek magan ke elay sa ke tausin de mekos pe. Na LEUM sifac kung met kalensap wo haru. Skili Una rek malom, kumarun liyang mapo, inge nga fasyot na kuminkarangan mapos. Inge na ilakilin la, ilorela lawo, naral sang reward singan na sil. Fasya wiya, ingan kin man siya ulak. Tako el siya istaw sinduwa el tako, efaklim. Kung tayo silutaw sinipin manin lakol, elie ngawrek makun, elais lake taw sinlupe. Nalim siya fak, kung may kalensap po haru. Una rek malom, kumarun diyang mapo, inge, ngay fasyot ta kuminkarangan mapos. Fasya wiyan ingan kin man siya inge. The first servant brought the double money, and his master was pleased with his effort with profit. The reward for the servant's faithfulness is even greater responsibility. Servant si medabangan. Second servant had also faithfully fulfilled his responsibility. He had been given less money, but he had done everything he could, brought a double return to the master. Ilara mana kay wain kain rela ng double yamani wasang sila. Nakatsum na ki masitok nga namit kalensap si maisipin mani kultaw sin siya. Ito kaya fact. LEUM ngay tala kumit na upesi. LEUM ngay tala kumit na upesi. Excuse ya mutawaek na tayo. Kung na long faxing ki mit plumita, mit kalensap plumita. Kung kusani yen kum tiya tak na likwe, kung rani fukuni me yen kum tiya
siselik futena we nga ta siangeng or nga som kan naman ni lumen foko di paing maluma nalem sifac kummet kulacnsap kuluk alshengesh kumlek kuluk alshengesh shinge fact pagi pebola alshengesh but alshengesh atenan mo in fact la mo tinga al el kuluk at sanga masingen chikiak na shir orla kum etana lang a Kosrae ni yen nga tie taknalikwe orani fukuni me yen nga tie seli tie futewe kung na sang money luck skilong at chinge kung na sang money luck na in Paing ngalakan folok ace na phone we akketeyac. The least he could have done was put it in the bank. Kung finli mut ko ba nage monetary system misinge bank pasien makuluki men kumendikia manit. Alright, the least you could have done 0.00 eka pa interest misinge ke bank mange masim na ke 1,000 years umla. Pangas was precision ke kastan kada. Very precise. Ilan na plumb lines ko na game mo silfakke bugin balalala. Ora kung na sang money lak na in bank, ngalakan floko. Ace na phone in we akketeyac. Nakapla back ay vinila ba shuk elshak na lang silikina. Esta money on lakail asang na silsiya 1,000 euro. Dahil siya osma euro efaitek yang pe kadana sil. Fali na kinaksa fiyo mo dito tingin samram na kela. Mama entrusted in God kya mekator rekmakin na kaya. Naara kainan oyen met kulacnsap tolu bang pitse fakasi kat ligat jak kaya. Pamliban bilang flokon na room klamalap. Baik malap may kulacnsap aru. God wana kadakal mege popolja ngan makatelesh na shishne. God in na kadin roit makin in fact tokosra lal. In fact kalim shingen na shin fell on the phone. Artigin gum kulon na malap kyak te yana ubu. Tuko na shish kadin kalim la. Shak bena kaslan God. Kalim mai lusin na shish nge pai ushin na pai molila na shin fell shin. Mautagan na shuman kumena na pai kunin. Fakalik kya kulacnsap lom kya tokosra shin. Te fingat sum na ke Fretian na ke tafian malutu chiga tustia shamshok singalia. Kadata kaltana awik pia tana consonant ak on korshi pagadam tawaken. Ngamo tiginen takke aktolushe kimel. Na machinga taka fak wo na ke cash ipruan. Na ivingat liye wana tigin treskele lakkal mengan. Me shamshok singalia palay shimet el pangan premier on sukumay taka kalimye me kaslan God. Na ivingat liye na ke me line alikos na ke kaisye alphabet ka laitangan time siya pel ikasngan alikos pel longo lu ito ala mga 176. Paitigin 176. 176. Na force na kayo, wakaline na kayo, mamarala 176 ngan. Emphasis, repetition, relationship kaya kasalkos nga. Ngari di New King James Version piya nga. Force lu yan nga tinakona kasalkos nga kaya. Ta kasalkos nga tako kaya in akalim na po ay oyelan God kaya siyamso kong. Kaslan God. Na vingat sumni mashi mit tram kanyangan ba. Kumekona kya force nga phone na. New King James Version to ikwaya lewo law
Torah belong mekos fingom som read sham shok singal yan no fon na kumeli law ka Torah the Pentateuch bukli mekos meta kalwania shamanya me relate ka pashiye ma salter singan ka much simus konsukan kakale meke masaplan God belong mekos kasal kos nge repeat Komelie ke kachkata fos nga nike fos shoks it ngalon kos. Mana yok şu beji banga finga tela banga oyen me kastan gal wana intako alle shomon yak yo kalwani ya kadin galam gela banga map shimati interest kale lakal me pe kaslan god. Na law pataka akademia finga tumna ke kas ipruan patora Torah law. Masyak lu makalwani yak peke me for sure it no longer can phone pa testimony law testimony me testimony nge ordinance standard lan God na ke oyen kanta klasha kalan talik na din God nge according to the 10 commandments nara talik na din God nge ifin kemata ke main chewu kemata ke oyelan God elanta ka neke samsok singal yamen kasal kusne repeatia wana inta direct dang som neke okay Torah som neke puklime kos emeta nam taka neke me testimony nge taka na in context la pakisapta longo ke xitas ngan masap singaul 10 commandments akwa ki ben na shalla ben na shelos kasyak tolu ma repeatia pengan pa way oyelan God pelchingal chie petan fakya ke molan mati shray ngayon lo sin mata ke akwa ki peke ways lan God example I have chosen the way of truth for stoyngol kasaka ko singan pa precept kasi pruan fa mo bikudim menge requirements commandments nakemolan mati shray ngepang I will keep your precept with my whole heart akwa ki petar da sigin nan ko kya sha ko nga kalimitar ngan if ingom read tim ta ke me alphabet chemet ngan somne ke alphabet that long lungan either you will come across one of these 8 words emphasis la someone kin yok la repetition la kalmania la na relationship caption lan for sure git ngalon ko ngan na fon na metlan God ngain kalim kela me ways of God me masaplan God me oyelo sinashken na ito keyword chima from kanya but statutes enacted laws pange masaporek lang inkaringin pe I will keep your statutes commandments I do your commandments judgment pange judicial me decision makadirela nanan ka siwas malala pentik na tingkat ngen kalam kyang I will praise you when I learn your righteous judgment for it course na masyafla singan pa kaslan God word kaslan God kalwena pelton ngulya across those 176 verses me akalemir revelation el reveal katsilan talinitin God ng Israelites nakadasum nage me alphabet akon ko singan ifin pa wa sila ngeta na wa sipa ta ko kyang w pa consonant singan na kan metin trace kalila kalamin for salkos each consonant wa singan matawakin lines ko make ko for simet ngan ta ko ke kasingan aklu sipa ta ko ke consonant singan pang acrostic me reputation na ke kasya alphabet ngan in academia ip alkos mga academia me law, testimonies, ways, precept, statutes,
commandments, judgment, word. Na wana nga kalamya, we wina translation nga riti New King James Version, for siya nga ul, for siya kung lumaki na nga tinali, kasal ko singan kaya nga mo, it depends on the translation. But anyway, fakya pa, every verse, kung may kunayak, mahal ko singan, in relate na kaya o yan ang kata na. Katsum na kaya, consonant na, on ko singan, tagata na, akalmiyak me, fin siya ke kaslan kata. Kasi sakyo me, salvation matagal ke, me, tagal ke kaslan kata. Molala matagal ke kaslan kata. Pantak ke, fosangal siya na ke, me, ang alal ko singan. Pa, tagal na ke sife, si lash na masingingan. Akalmiyak me, sakyo nga, isla piya akalmiyak ke, Shulela inkene kilalal fungi. Shulela ke inkene kilalal fungi. Shulela inkene kilalal fungi. Takatana me sham shoksingalya akalemye shilela shingan. LEUM God el akalemye lapan long shilum nashik. LEUM God akalemye lapan long shilum nashik. Emolia le wena kum wala ke. Wena kum wala ke. Pangan kaslan God, it's a means of salvation na ke. Me fos angal siya na ke. Angal alkosh. Lalal fing masaplan LEUM God. Si feshi lashkan si bakalemye. Shulela inkene kelalal fungi. Kaslan God, the ke commentary siya akalemye la salvation comes from the word of God. LEUM God, akalemye lapan long shalom nashik. Emodia le wena kum wala ke. Na nga fakain top kolos siya kaskas koke. May nga lalal fungi kaslom. Nga lalal fungi kaslom. Oro ta nga in kaskas paye pela na kaywa. The fin shaklok anin nanan kolom. Justice pangan siye me kasal ko siya. Fosangalagos nga efalieng masaplom commandment. Pela na kaywa. Natuk mapatpat. Nga famatayin shikoshok paye. Mayen nga shikain akos kas in Luti lom. Nga fakak na sin tokosra ma kumsap kun. Nga tiyak makinyayak. Nga palakin siya wo ke nga akos masaplom. May nga rulena lang si kaslom. Nga sanakun lang si masaplom. Nga fan non ka yok ke malitilom. Na ifingat kita na pangan. Kasal ko siya ng kalwaniyak. Inakalimye o yalan kat na sindalit na tingkat ngan ke sukung wisdom siyam sukupang. Kung ito ka liit na pang may sangkol talik na tingkat. Na ito ka na si kumuseng. Kat konsum na ke o iya siya machisel tupuk na sinsiye. May force ka kisensya. No, wo. Sukung niya. Akala may kemeto. Me long luo for stoing lit course na ke ang ngaw. Machinga siya me sap siya yokimit. Me masap siya mayokimit. Nakadakalam ye me ipal course ke siyam siya waksinga liyangan ma akalam ye reputation la ka emphasis la ka relationship la na ke oyalan kata. Me na ke law, testimony, ways, precepts, statutes, commandments, judgments, a word. Mahal ko na kan na phone na daga wana in bachisel daga phone yela ke top sila na sin siya ne. With fairy shelos long la chisel kalye walin with set you see. Elos fashioni at the gani som na yun chisas. A siya shelo siya push like a masap el chikain chufe chisas ke siya may siya. In fact,
Mightily PMSap si mayokumit kemasapo. Jesus el fat na shell, kung fan lang silang katlong ke insyong kayo, ke nganum kayo, ke non-kom kayo. Paing masap si mayokumit, yok sipe umit. Masya kluan, yok sipe weapon na masimetan, kung fan lang si matalang nom, wana kum lang si kum si fena. Masap na kayo walan, mo siya, maliti na kayo walan, pacl, anya masap luing niya. Akat kan dia pakai mak sapta singa lu si perlu singa masap si mayokim met katin lang si katim met kain siya kayo kan nash kayo kan non kas kayo pange vertical horizontal si matikin tres kalim ta sam puin dia ke masing el ta ka fonye la masap ke misha molyak lal misha crucifixion misha molyak lal gelanak to in akfonye masap na kayo complete katin shepherd rest on him alone in faith in Jesus Christ alone. Na ifin kaptaka na kaya mawo makalamia ke fakon ngon nge akalamia ke kalazel me ko fosong lu lang siya ngan misla mong fresh kalang or mawo aru posiel sifana lemfe fingat li fakolan ngon na ke me faith si makatash ke na ke masap si mayoki mate nga na it's gonna be byproduct lan ngon in God makatinaro or mawo aru na ke kalensap si makatash ke. We must test the spirit. Siam siya singal yan na ke consonant ka alphabet on korshingan taka salvation from the word of God. Taka usi map siya man na sintalik na dinisrael nga taka na ke fon la siya ke New Testament, New Covenant siya ke Jesus Christ na in the beginning was the word. Managawa reflect through him, the word became flesh, but Jesus Christ. Nakat mold like Jesus Christ in flesh, the word. Nakadesiba na some like a kapasya mga from the order of salvation. We must be born again in Jesus Christ, in Kunokon God. Pangamasing, pangakapasya. Na ifingat din, akollah. Na ifingat isusta Kunokon God na its will. Wana siya milakalamya kalaytalalina. Or mawoy ito ko. Byproduct lan faith is good works. Pafakulan ngon. El din na contradict mo po lilakalamya mo. Or mo pa mo ligalam mo. That's just, or mo lang Jesus Christ pa ways, means of salvation. Tasakta ke, kat kapasyang na kaya, patikin tres kalata ko, akketeyac na kaya, maon ko sila kalamya. Ngata Martin Joel kung kuteya, ngata malo kumusye, wangin nukla kumusye. That's byproduct ke tokosra lan kat sigatash keng. Pangan mo ke tokosra lan God. And mo lin lang siya you put others before you. Nara ke lem na taga katalihin na pa when siya wubo. When na taga kapash ke malututlash ke weak meta weak tarne. We put others before us because that's exactly what Jesus did on the cross. El pour out all his glory. El likia wala na fon nang gashaw takalaman may chinara to seek and to save the lost. Nara ka true malalap ke siyam singal yan na ke maal ko smart repeat it throughout. Samanyak yokin alle kalwini oyalan ka na fon la yan managay wataga ke masap si mayokin met. Jesus el taga fulfill Moses mit pacl. Kat shapot mandine ke shenri on the blood of Jesus Christ. Panganian mong lalasyo. Kat kuloman lap kaksakin God kada sunil tigin tres kan nanda ka na ke siyete kat fa sumna ke fa kolo. Kuloman lap tigin. Tigil kal kumpangan
Tingin kumpian. Wolacna aşke screenan. Pangalan ng flow ko. Mom shot nosh. Okay. Tingin, kumash. Ay, lulap. At kan fast limit nagi set yan. Yes, yes. Sizaklu. Katamit. Well, lulap din ka at katagal kilusya siya ngayon. Anak rin ko usma tagape sagak pepa siya katli ki screen ang ala na yok shipe ka din interact ka din kain me akketeyac kat farat ko skan lipshikat ka din ita pala ko sa skan wikat malutut siya na siya skik nga magat akketeyac mitari takisil pe flow ko kat fast na mit ke malutut siya nga sam kun na yokel Isaiah fact na kilalo si makadel sulela kanita ki kasing fasting amete ki kas foto ki lalo pa ye ki buksinga da ki saptalam malal ko siya katsum na ki compensation ki buksinga Isaiah iba buksiak lungol dolo in maslon book ongulon ko ki pacl natas na kipuk sila nga kalamiyak la ilmet pala siya mata Jerusalem siya faithful lam ng metligi Christ puk siya nga katakatalik na iptolo if si meta pasapta sinigi sapta tolmulya faka kipel si tokosra ilan Juda siya onlalen na year ta aksangangi yaksin tokosra ilan Assyria siya matan fela atalanin na way na ay sa lila masya akyohkye mo lan Juda dia makikalanen Assyria
Amakirik makulu klan matan vel sifena. Nong vaccine. Pakanden masikyak fela musingi. Tarakta ka masikyak fela pa usi kulukoya na sikomo. When sikyak finen ke pel singe ke asal simeta na malukalok sinasilo sa pamakulukalo sa sifena. Pa saptasin ke tol ngulyak kalemi ke pukulay siya. Na saptangaw na kilamngaw limekos shaman ki pelsi met pespes sin machuda the shaw Babylon kadita ke shaw singen samta keo klalos wangle finsha klalos ke masikyak musingen katlie samram kunyak ke immigration kumenda nas documents ngilom kain lilik kum ka kumin clarek ma pangakata mama fela singen mutawaek urela sikyako kanin oye masikyak fela musinge na masira nga samsam kun ke ipsinge faxil dam lipan pianga ke staklup askata mwet musinge kata samsam makatlo lipsilange la maxima kalemia ke fakyak singal dolu fa singal alkos ngan kin namba singe on kos kalemia la we got some ke rapture wang in game ke pelsi masikyak ma kome kain ko flamol safe we ka yen makaka main in alumbuya nara kome anan force yourself ang ali pe ma siya kalemia o kuma me convinte confin lang si inin crane ya kinamba singe ke im kada siya tausin dulo pangay kata mama fela singe me sigain sang akfo sila mo ito nasapa ang ngawul nagilaman limekos saman kisro singe kayok mafalen wang na finsaklalos siya uskat me nagilam malalkos el putatyang nagipsiyak tolunge manipsiyak tolunge to ke aisat lamalon kos na ke ongulon kos ana ke nga faka sapta ongulon kos ke aisia el anain atesi na ke pebal nata sa ke ongulon kos ke composition si ke aisia nge elitek tape na kim tawak yen composition ke pebal nata sa that's for another day na nagi sapta lamal limikos ke ongulon kos kakla manasin met Israel sa fulok ari na Jerusalem elos kena talakatel akpayuleng lal nasin met Israel katape menanakyohkye pa kemol siwas enanan ka siwas oye peke karangan yan lensapat kiurek kise eke pray lufas mafalin akkalemiyak nge panay ke mutawaek yan saptasing wene fo ke Jesus ilurek magin kasing ke mutawaek yan rek malali na kalemi makne dahil ko is nalala ay siyang siya uskat me na ke ulutut singek na ke sakluk ke sape pas chamram ke lalo pay inge na ka chamram ke context del follow ki showa alim ka del fact wo yak ke kayom ifo manilos follow ki kayo shola losya fact na sin met lagi Israel ke makluk lalos ilosalo na si klen na kayo the fact malos ke na ito waluti lak ke inakos masaap lak ilos fact malos lang singan sang nasilos masap si was alos sinsewo na in alo na siya lara fact sige fas sinagaliwonge it'll require obedience ini na nasa akosten na man ke kacham ya akosten na il reminder sige maklupon mo ito nara pang si matagal ke fas simit nge lemil fact wuyak kayom na phone hurls you go about telling the nation kaya kaile diki mas silak ma
Talaga na nga yeke nga Mau yakin semua bangun mo ngasaf. Nara kilos ke folok ke shoke okne malos mo yakin kayelos. Inana ke trumpeta e ngurya. Bangun ma attention lan meta mesingo e kaksakin ka. Pangan jibesi la kalaminasin. Meta siya ifaga kadin lalo lemkat elvintian ali. May kadin ia mungo elvintia manasish. Ikatamodin meta. The people voice they were in difficulty. Though they seems to be doing what the law required. And singa na nakalimila, they were in difficulty. Itasakta Delshikedelin are obedience in la kalimia. Nasio yamata la kalimia na kaya pa. They fasted. Kalalo. Elakpa siya yela na naklalo sa. Anay dalin mo. Ete na lom minasish. Ang fakwalo sa. Pange masima sikya ka. Del pangon mo. Laim ka del tinalong na siltal. Madalarangay atin rituals yin. Apparently, they thought that by doing through the motion of religion, without any inward reality of faith, they would be blessed. Apatuplan ka ata ki pastolu nagi fastingalakos. Ara lemil fa ko hingi. May kipel ko uslalo usara nga lang sila usifen. Panganen si matafong le. Lalo san kifara nete tangon na mo limit loyang na silo siya. El forla o yesima anang ako min riti na wasap singa ula ki alo nito nga wangin na kalmi yan na siya. Amait si pangan kekat riti mga asipesi inakes makanjigat katit sifil ka na isyungyen ka. In fact, unfortunately, may pakumtasi. Pakanten silos, they confuse rituals with relationship. Bakit tali na ro, ilsinalging akong kapasyang na sinkatapatakasyaw. Well, kikat kapasyang o, kat kayo nito na payila. Kat ito la, kat proy na sin. When fact mo kaslal, di kwenta ko, follow, kusya. Na finaso yesi mga kum arata, then one manifestation sikyak, it's on us. Kanan check mo di flash. May siya outward acts, makadaro yamtan mo ito, aran laka na sin mo ito. At pala na sin kain o yesi mo, madali ka tukat with wasyon kes mo. When wang in true obedience kid. Pala mil fact me. Mayin kipel ko slalo ako sa na lang sila usipen. Lang silan kat pakatin na ro. Kusa ako si metrek malawos. Lalo lowos ara. Ako si mongsa. Ako sa kakainin ba? All of gasingan. Yakustan ka mo ngaylong prelawos kilalo oinge. Pel ko slalo o si fenar ako sin kayo. O si ulinitin wana suko la karweni. Ekos lak nalik nuk yok eo esang apet na fe o sin ino na fe. Yakos pangon mo paingen lalo. Yakos nan ka mo ngaingan kun. Their fast lalo did not alter their poor relationship with others. Si mama side ya kinge pa.
Kung na tafayalaliki kat papa, o kung sifil pa tafayalaliki matlili matlala matwiyoma. Nara lakes maganyalo sange. Isam king asam kun na siwos. Inkan liatan na sin matsaya. In fact, lakos, man kan la eninalan matsaya. Nara tutrona milongolakos, fasingalakos, nagisngalmekos. Spellela na siltali na lekale mendelasweo. They were discarding other people's need by exploiting their employees. Pafake kaslashange. Nikum katashik. Shukya kata molin met kalensap plom. Siya sa kasha painin na. El finne met Israel si. Gamit siya si. Siya matayin city Belgium. Len na kayo met tigi fata tili. Moleng molin urek malal. Elin na mani siya. El lalal fungila. Elais. Kung finti molin na siya. Ele fa wuya klein kom. Na sin LEUM GOD. Na kumay ace matake. Panganen si masinsin. Ora siya malos. Samsang kun madalaga ka inge pa. Urek maganyan me kasha palosa. Kat finde na get James Limekos. Siya ma James sa samsang kun. Basta siya mitanan Jerusalem. El sinsin kun me kasha. Tekal me pa me kasha pa kuluk. The parchman yakke alukishendria. It's your motive, the attitude. Kung orek magan fakain kasha matwiyom. Na Mr. Liban e samsam kun maon kos maitaka ke maliti ke wiksinge. Fak ke James saptal me kos fak mo fasing yo ko ke fon go inge kos met kasha na li emphasis singe porongaya met kasha porongaya lupsa mga faka kosin tang e melilil ke me ongaye seta kana fo jakta finte worek maganya pa akademia ke met kasha lowos kalamla me kalamla panake kalawi ma and nuk lowos mungola ke watil gold and silver lowos mekla ke ras e ras singe fa sime lo line ko was sefa kangla ikos oana e ko si losek me kasha bin len sefla inge ko stie moleng molinorek malan met orek mga emails porungo torgas kaslalos masiga mana yok shipesi met sivin torgas gas don't take it personally lupsa la mesil faknen in Israeli palashne na kum lupsa win met pafake babala quick to listen slow to speak lupsa la Shkinan ka lakom ki alam ki malfak met man ako mudak pa na tokok na ke ora kat ini na pang masi maurela disengagement of in kat met call si met we are again fak mamana siyesh lang you know what sila pelok man nga papasipe nga met call sipe Artalik na tik. Nga torgas kas kesipin pangisipin nga kung kain kam afwe tuwani tagani ay taile. In wengen slender sirta samra masita ko. Na fakla pasentang lan mace sifeni fukuni melawos shunin shengat. Liye kat pangun masasik pange. A kat papa sa omniscient, ele tamana kayo. Pasentang shunin shen LEUM GOD. LEUM GOD na.
More lowos fin fella sisesla. Kimikash up lulap emingan. Ko si venak flati ko. Pangayan si masensin na. Self-glory si badra ke Facebook nge. Look at me. Look at what I have with my family. All this food. Self-glory nga te kan muli katanan kasaw. Kadin na kadin na liyaten na sinmatuyesha. Kos lasla. Malas na sin leaders pamasi. Katlasla uniya matwangan meta. Elos tiena line kos. Influence singe. Kat perap na sin matkasap, matranam na sin ma influential. In patok envelope plasha. Man kan lamalan kat mataka kemasaplan kata. Ora fali ni kat silongan na nagininulan matwiyesha. Katsum na kaya kakain. O masikay wala ki masikan. Pangan kita makakatin naman. Sinsin nga naklang kaya. Kain lalo si mga lang siya paing. El fact lalo malte lang siya. Na ingin na katsum na lalo siya ma. Akin siya uyelo. Palelos na siya kapur kinanan kasi si was. Don't hold this person in bondage. Makum connect makene, mwetawi kum yang shangel, kaprilya. Kakumut ko kumin winain kasaw ke kain o yesing eh? Are you? Kumrela check mark lo mana kimalutut ki senriya. Kumel lang sila shangel ilal mautwa, atikan lang sila mamelem, na lang sil. Dawan siya in luck. No, it doesn't work like that kitok silent God. Mga kong foto lagi mulin metlak ko mo. Go an extra mile, which should be fast na mit. Pangan rik malangata. Narapafak na sang muna sin mit margin shell. Usyak mit sa kashap. Siya mawang lomsi. Na in lomsium. Kalomsi was. Sang nuk na sin mit siya. Ene na nuk. At hiya shangish. In kashap mit in siya lowos sifil. Masingi. Kat kapente anti-lasha ka met la shifena kat urek man na sin met siya. Mutawaek chiro sila met. Fasting singe lalo singe matakain encourage kat. Akketeyac nga kumin respond positively to God's command na ke masaplal. Pangasipe singe. Naraki uleng mata Urekle lensi, that bang on Day of Atonement. Lensi ngan, akwak leningi fa, aglin ya ke pelnere of asho, gilen aksingol ke malem si akit gosh, met Israel met siya, matayin marsos fa lalo, at tiye orakatayin na urekma. Lensi ngan, urekle na malenin lalo si pangan. Lensi fa, silin na matal. Silencio se fa lalo at tie ora katena rekma. Ako kingi fa akl lenya kipel na kay wafasha. Kinamta ka junior 1975-76. Mafine samu. Baba singa luti the fall of Rome. Baba ide osu siya met na lulap sila high school teachers ito kani tikinship. Eluti kat ke fall of Rome. Pangariti ke Asia singita na pangi mas masamram ke malutut penge. Fakla Zechariah me Institute Lenin Fasi. Tago ke Zechariah saptait kor fastolu. El siyak sin matola mat pacl. Mas siyak singi. Yakatin na siyak na orek asher ke masal la temple. May temple singan temple sa Jerusalem. Elalo ke malem aklimekos. Anakat matara ke yepespes nengo. It should be fact. Fact na sin mo din fel singi
mwet tol la ke pel milos lalo etang ke malem aklime ko sa kit kos ke plan ye itlinge elos tierra inakflatie pangafaka kadis omniscient elito la fong la koma manasil kamana si fena kativena self promodikat right mo lalo marekle ke malem akakos aklimekos akitkos aksingaun ingele eva pang bagkafai in engan en seu na sin machuda kos falang sin mapaye emamisle nara kilim ka delita na paye. So the Lord reminded the people that they really should be having a open hand ingan sang mekata na silo siyama masintrel elos pema koflafol sang nuktukla inakis makinyelos la elos mucho pe itchep si bela oregelos kuluk elaksikos kelos le malos kayo kune papetek la nagimama sikyak ngayon na naksafi nakalang lakfa tolgo siya ko na kalim kalmen fat in lutudeng a kinet kay was efa sign mala nga fa we ko spell na kawan moli ko was e nga fa lang ko sien na kaywa pel ko spray nga fa te buk ko was pel ko pang na sik nga fa lang ko was how wonderful is that ako in pray na sila liprikat ko sindulokon niya maupe ko sang akyohkye mwet me nga kum sang akmesye mat wiyash mesenge nga kumeta katenikun kedak sam ke mwet kan mangan et sifil akli song tan ye mwet ko fakkasin bule paraka klein mwet ako was fin ketemet martin shell e kasalo samatain enna na losje apen ko usle fa ekle ona kalmen fatke in fulwanlen na nga fakul ko spell na kewa e akfatse mwene na lowos ke ko fas yen mesis nga fak kaya ko era ko in kana ko se fa ona si me yoko fue ona si unonin ko matia munle mutlo was fas tia sifil masala loma masala pel na loles masasa ne orek fin belang meda efatayak makos metsya masayak pot sitia esivil to lokon eklom mata masala nara katfin ne kapsra malitisin na ke maon kos maita ko ke malitisin ke senriang nakatken mutawaek kapsriang na malutut singa sam na siske may lalo ma katil silela te may lalo ma kum silela mo kumera na sin malang katil lang sige ilakalim ye pang lalo si ma elin se woke na pela na flokon na sil na Mr. Lipan and the gorilla lazy names kasha mail ka norela na kadekali na ke me fa kolosing na sin names an na pela na flokon na Mr. Lipan take it from here. Kom lang tigin Akan long klamalap lang at sukon sa kuma al ankin na piye bangan for one song. Okay. Fix problem jinge kadin som tawak sakluk una Sherry
Wan le pasha. Namli pahin ngatikan lang pashaan. Palanon suko awangan le pasha. Agina make a note of that. Forget my shen. Palanon suko angatli long level nak na dawana. Gaya Koi ngakan long. koi kumdi la Larry la tu emet ngan. El voice Any of yangan. why The telo no yeah. according to the record ching in 2021 What and good? choir utwa gospel choir mukul. Nice. But kino malap kyaslan met nagawa pang kaliye makadeta kana keo. Metigin nga ushe me lesinem tolunge na tigin trust kala takal dikia fa kolona ke tosto kat bui met nagawa sui kaksakin kat ke oye matagan si bakas makani kat ke mo usi lasingen na kadena gina akollah in pel nagawa masingan pa ngonlan kadinilyak silpe akmolyak nanashima mishe ke kardana viden by putting faith in Jesus Christ alone. Panangan. Nagagat mataangan kalalal fungilasha ngonlan katipain kat wanalak kalaming pericliching el comforter silash ke mo singin ang pangonlan katin kat kashi kataga proy kaksakana ligiel faith obinel nagataga alle siyang sinka o me nake oye si makatashkyang katte anam gui kat matake masaplan kat siya katin lang siya met kat kin siya kenanas kenan katin lang siya metalangas wana kat lang siya kat sifil agat kulo kaksakin kat ke diti wowo mataka inak esmakin kat na kaywa nataka nagalais nema na sang na siya tikin pelalan orala me faikalote sam lalte kaliye proilash kat pelchingen apnas we got ke laisinem tolungan Sama masimidan pa summarize ye akketeyac Jesus ke maef fashikya kenanon ka shafla. Summarize ye akketeyac Jesus ke maef fashikya kenanon ka shafla. Shalik shienalan elalan sheep na ke kod. Shalik shielanalan ela lan sheep na ke kod. Na shaflan so mosla shie planning kalan sapi Jesus na ke wikshe fasho. Wana sheeping ero. So much that she planning kalan sa Jesus na ke wikse fashion, wana shipping ero, wana tikin nila kalamingan. Nga ta martian shell, kum gite, nga ta malo kum me, ushe kof ni mak, wang nukla kum kya siya. Nga stranger, you invited me in. Nga ta mtayin praising kum me, taka matataru. Mangin taka akketeyac ki wo, mutawaek ke, me outline sila usingin. With that said, tikin traskal,
kada usut kun toko fakoloya lo malap. Tingin yung siya naman ba siya? Wala mga tiyalong pa siya. One long. Magaling nga long yun. Commute. Angan. Let me udingin na eh. Kumensyat lang ako may ngayon. Umagalin with kan. Pan tigna lansan, Mr. Lansan ha. Siya ulala pa nga na. Il palo eh. Na talik na gayan na dal Papa Keristan. Papa Keristan pa nga ka. I mean, yes. Natalpe na siya besbe nga kaya kalamia. Talik na force pa na dal kulacnsap. Alek at sasyak. Nagkat yan na siya patlig nga. Nga isang Ora nga kaya na usip. Na kung kula malap ki me. Sunul Keristan telefon check yung asong ano ni tawin. Wala arun na pa na kasi matol siya. Wala mo matol siya. Ang na ale arsenan mwet me. In fact, nangalira klik na talingan kalacnsap ako makalimyangan. Kung hindi pangay. Pangay oya siya nga. Kulo. Omle, in fact, nagasing tol. Pat mata tamay siya. Polinol, matol siya. Paano, kata mo tola pamta. Naman tayo siya nga Preston ng dawi. Na, I want to make sure that nga acknowledge si position lang mit matakang eh. Naskili masing eh. Alam na boss sis ngus lagi. Wallan basta tikin leministers ka
fakama kay planetawi. A papasingil daga nga siyaksil. Alun Wednesday si nga akanak na siyaksumla wal faga kumalangan makain may atrazzi kum properly. Askilong top sila nga may taxyasi. Nga may taxyasi. Kulacnsap sukim dan gat. I was floor. I was really floor. Na mayen kulacnsap na siya kadeta ka accounted for. Bakit finloyang na ke malutut siya Kat finloyang na ke fakla nanan ka safla. Pakumdak na samsam kune. Na as glorious moments. Glorious moments ngan pa me takain mula nalal. Nara ipsimet ki malutuisi makate pacl ka suang na ke senria. Siya kadeta ka ponfaya akketeyac ki tasta ki kashalan gat. Ipsimet a fak mo the judge met nanan kasi. Na pa ipsimetan fastol ngul siya na samsam kun na ke takain mula nalal. Fast tol ngul luan samsam ke great gatherings. Na great gatherings yun pa metin matan fel na kewa fatkeni. Na samsam kun jak tagi ipsiak lo kum samsam kun na ke sipe. Fast tol ngul akos ng angaul. Tol ngul akos na samsam ke invitation siya. Ngas sinasyung kumintaka. Na patol ngul akos singen. Na tol ngul limekos na ke tol ngul ko sa takata na akketeyac masi makum fakpienga mama onkos nge takake masinsen mala mwet wangen nukla mas tan prison ma na me losrake men le melange akosra na sik nara faston ngulit ko ke tol ngul wala consternation siya ng laman for siya si kangye nga relamangan. Napataka na ke fasangaw siya na tokosra fact pa nga fact na siya was ke kosra maing pang commendation siya na sincere siya masriksin malik kosra na siya. Na ipsiak tolunga taka na ke kumsamam kan sipiya nga pafala na ke angal siya samam kan fala likiya. Rejection siya nga kung siya nga kaya pangan. Na akketeyac rejection siya nga pa samsam kunyakla. May tamasel, kung tikite, may tamalakain mga pataka kaya ngalun, kaya ngaltol. Na malutut siya nga akkalim na siya sila. Kat finne malamil los taligi kat, Jesus is closer than we realize. Pangan fakalo si mga ganda kaya lumalap. Mr. Lipan, Negasom. Tiging kumkulo, wanang akalimya, kateflop no rumpun rala, ramramin kalye ti rala shiproin kalye pe programo. Na matlas Kosrae, katkulo malap, nasid pa kalwani shui lulap lash, aw lamat kalansap na kay walash ke KahsInKol wisya ulash ro, kadi nakalin mat na kay walash siya ulash Kosrae ke pelching. Lalal fungi finshak lalap lash kadin sipatako, ako long sapta me long megoshke gospel lal meto etaka outline na pauto ko tingin na inona pel na tigan na akketeyac ke tosto fin mo oil lang silan kat naro ke pelchinga kulo malap kat place you and your family blessings na si was kayo matlash tigin traskal kada usut pela kun rala from lomte kalye pe ke si proy fin mo Ay, lumalap. Anfak kulonsin kat, kaksakin kat ke katakal kilusa siya nga ala na 65 na ala yok ma take away mga isa ke malututa. Inspirwa na kasya ke mo lalfung ilako, siya ulako. Nga ala na finrakin mo in na siyo euros pe. Na anak yung akalim ke kapon malututa siya lemila spell na kayo wa so-call kasya na ron. Katkali ke proe. Kat kaksakin kum kat papatamas inge sao
Mwe tutlom sifil bena awi na naklash gema paisi waslom. Kat finne tera mange met, kat papa, kat siak nakmanasyon, ta kominu siak ka na siya, katin kan mutawaek inge fale. In liaten en bain nanak. Fin maingi ashurosh, in liaten en bain nanak, lalfungi, lakatekain, arle loang na sin Mightily lalawiyash. Kulo malap ke, kung siya ka na siya kimtawaek la, nagigata ko ng fashilik. Min wikat ke fashilik clash, inga nakin siya uya siya ulash, kat nukewa, lamme katash ke musinge, kadin tulalal fumikela, wahengan mo payroom. Kainim, losyan vulwas kinuklukin mo unash kat papa, asa paykat. Amen.